bituma abasirikare b'umubiri baba benshi, bifasha abantu bashaka guhera itabi, birinda umuntu kuzogwara ibibyimba bishobora kuzovamo n'amakanseri, bituma umuntu afata mu mutwe, bituma ibyo bintu byose iyo salade ifasha ibyo bintu. Hari umuti wabo wa rusange ufata ikaroti zibiri, ufashe karoti zibiri n'itunda rya pome rimwe hamwe n'udutete dutatu twa tungurusumu, ibyo bintu ukabikatagura neza ukabishyirako biko bibiri by'amavuta ya elayo. Ibyo bintu bifasha ibintu byinshi, bifasha abafise diyabete, bifasha abafise indwara z'ibitigu, abafise ibibazo bya kakire biliere n'agasabu kabika indugwe, abafise ibibazo by'imitsi mito iyabyimbye barya, bifasha indwara z'ino yo kwatira yo kuba barahano mu mitsi kwa baso mu muti bifise ingora tukaziba baraha hano maja mwibere ry'ibumoso, bifasha kuba bifise indwara y'umurindi uregeje w'amaraso, bifasha ku bantu bafise indwara za constipation, binasohora inzoka zo mu ibyo twabereje zirimo inzoka zo mu nda, bituma umuntu aja kumwanda mukuru neza, bikiza amakonyera yo mu mavi harimo na gute. Ibyo bintu bifasha kurinda umuntu gusaza vuba vuba, ibyo bintu bifatuma imitsi y'amanerone yubaka ubwonko bw'umuntu idasaza vuba, ibyo bintu bigabanya ibinure biri mu maraso, ikindi bituma umuntu agira apeti, ibyo bintu bituma umuntu amaso yiwe abona neza, tutazurananirwa kubona, bivura indwara z'urukoba, niyo mpamvu urukoba rwumye, igihere n'ibindi byose bigahera, bifasha imishatsi n'inzara, bifasha ku bantu bafite ibibazo byo mu bihimba byo guhema, bifasha ku bantu bafite ibibazo byo mu bihimba byo kwihagarika, bituma indwara za infection zishobora gukira, baba bafise usanga bagenda ama infection menshi bari bafite umukondo kwihagarika, ama infection mu bihimba by'irondonga. Ibyo bintu birabifasha, bifasha ku bantu bafite umutima ukora buke byitwa abahypotension, ugasanga umutima wabo ntabwo ukora ku rugero rwiza, bifasha ku bantu bafise badashoboye amabanga yabubatse neza, nako ari abantu basigaye banapifa bakanapipa na hariya kandi bapipa ku ifone gusa biba byarapfuye. Bituma abasirikare b'umubiri baba benshi, bifasha abantu bashaka guhera itabi, bifasha birinda umuntu kuzogwara ibibyimba bishobora kuzovamo n'amakanseri, bituma umuntu afata mu mutwe, bituma ibyo bintu byose iyo salade ifasha ibyo bintu. Kuyirya rero ndakaneshwe muri karoti zibiri uraziboga neza, kandi muze mukuru bikaroti binini binini kugira ngo nibiri arunagera mu gaca k'urungana kandi iki gitabo kandi ruguze rubi zamukura n'into zigereranye uziyonge neza zikatakate za salade, ufate tungurusumu gutete dutatu, unafate na pome imwe ubikatakate, pome ushaka kugura igishishwa cyangwa ugakatira kakacu bitwaye kristo, ariko ugakuramo za uteje kubikata neza ukabivanga ugashirako irayo bari bisi babuta irayo yiko ibiri. Iyo salade rero uzana ibyo kurya byawe nk'uko biri ku meza bitetse mu gitondo, byo kurya byo mu gitondo kabanza ukayirya agace ibyo kurya bitetse. Ushobora kubikora mu buryo butandukanye, ushobora kubikora mu misi ushobora kubikora ihinga ryose bijya mu gatondo, ushobora kubikora kane mw'ihinga, imisi n'ine mw'ihinga mu 16 mu kwezi cyangwa 3 mw'ihinga mu kwezi. Ariko iyo abantu bafise inda ntabwo bakunda gukoresha ubusuku cyane, ariko si uko bayihita ivamo, ariko kubikoresha cyane banduje nuko badakomeye kimwe aba ari byiza. Ibyo n'ubutabaya agenda zobikora. Karoti zibiri no zirabayo na pome n'amavuta ya elayo na tungurusumu, n'abanyeshuri badafata bafise ubunebwe, ibyo birafasha. Uwo muti ufasha ibyo bintu byinshi, natokira mureke Imana idufashe.